أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. بذكر الله سبحانه وتعالى نang fazl ihsan ve inayet bilen Tefsirul Müyesser demiş tefsirinin özden dersimiz devam kılan bulup En'am suresi 82. ayet kep toxtab ekanmiz. Şu ayanın özden dersimizni davamlaştırışqa tirishimiz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Azaptın emin buluş, iman etkan, imanға müşrikni arlaştırmagan adamlarga mansuptur. Ular hidayet tapqıçılardır. Öz kavmiga raddiya berish uchun İbrahim'e bergan dalilimiz ana shudur. Xohlagan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Parvardigoring haqiqatan hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguchidir.
Biz İbrahim'e İshak'ni, Yaqub'ni ata qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. İbrahim'dan ilgari Nuhni hidoyat qildik. İbrahim'ning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. Yaxshi qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, Isa va İlyaslarni hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. İsmail, İlyasa, Yunus va Lutlarni hidoyat qildik. Ularni o'z zamonidagi tamomi jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota-bovlaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik. Ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allohning to'g'ri yo'li ana shudir. Alloh bandalaridan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar sherik keltirsaydi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ular kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildi. Agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, ularni inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. Ani shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, Qur'onni tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat butun jahon ahli uchun va'z nasihatdir. Xo'sh, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الطمأنينة والسلامة وهم الموفقون إلى طريق الحق. Allah'ın Resulü tasdiq Allah. Allah'ın şeriti boyunca iş qilib Allah. İmanni şirkka aralashtirmaganlar ular uchundir huzur, halovat, xotirjamlik va salomatlik va ular haq yo'lga muvaffaq qilinganlardir. وتلك الحجة التي حاج بها إبراهيم عليه السلام قومه هي حجتنا التي وفقناه إليها حتى انقطعت حجتهم نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة إن ربك حكيم في تدبير خلقه عليم بهم. Bu İbrahim Aleyhisselatü Vesselam öz kavmiga kelgan hujjatni o'zidir. Bu hujjat, ya'ni hujjatlashgan İbrahim Aleyhisselatü Vesselam öz kavmiga. Olsa biz İbrahim Aleyhisselamni eninga muvaffaq qilgan hujjatdir. Hattoki ularning hujjati bitti to'g'an qadar. Bizning bandalarimizdan xohlagan kishini dunyo oxiratda bir necha daraja ko'taramiz. Haqiqatan Rabbing olsa, o'zining maxluqotlarining tadbir haqida nihoyat hikmatlik, ya'ni har narsani o'z joyida qo'yg'uchi mushundoq zotdir. U maxluqotlarni nihoyat obdan bilguchidir. وَمَنَنَّا عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بأن رزقناه إسحاق ابنا ويعقوب حفيدا ووفقنا كل منهما لسبيل الرشاد
وكذلك وفقنا للحق نوحا من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكذلك وفقنا للحق من ذرية نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم السلام وكما جزينا هؤلاء الأنبياء بإحسانهم نجزي كل محسن. Biz İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a İshak Aleyhisselam'ını oğul kılıp Yakup Aleyhisselam'ını nevri kılıp ihsan kıldık. Ulardan boğan her birini doğru yol gitekledik. Vaşnuşuş biz Nuh İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan burun ve İshak ve Yakup Aleyhisselam'dan burun Nuh Aleyhisselam'ını hak gitekledik. Vaşnuşuş biz hak gitekledik. Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın uruk avladıdan Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Eyyub Aleyhisselam, Yusuf ve Musa ve Harun Aleyhisselam'ı hakkı tekledik. Biz bu şu peygamberlerge ularının yaxşı kılmışlarla mukapatlığındak her kandak ihsan, yaxşı kılçının özüne biz mukapatlayımız. وكذلك هدينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من الصالحين. وشنشش biz Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa ve İlyas aleyhisselamların uzumu doğru yolga hakkı teklidik. Yani şu peygamberlerin hemmisi yaxşı salihlerini katarındır. وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل هؤلاء الرسل فضلناهم على أهل زمانهم. Ve şunu biz doğruğa hakkı tekildik ki İsmail aleyhisselam, İlyasa, Yunus ve Lut aleyhimussalamın üzerine bulanı hakka doğruğa tekildik, hidayet kıldık. Bu peygamberlerin hemsini ço öz zamanısın ki bütün ehleden üstün kıldık. Ve kezalike vaffakna lil hakki men şi'na hidayetehu min abai haulai ve zurriyatihim ve ihvanihim ve ihtarnahum li dinina ve iblagi risaletina إلى من أرسلناهم إليهم وأرشدناهم إلى طريق صحيح لا عوج فيه وهو توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشرك. وشنصش biz hakkı tekildik biz bir kişi xaldık biz o adamını hidayet kılışını xalga adamның özünço hakka yeteklidik. Ağaçlarının atı boğullardan ve onun uruk avlatlardan ve onun karındaşlardan. Ve biz ulanı bizden dinimizge ve bizden peygamberlikten ibaret bu vazifemizni biz ulağı yetkizgen kişiye biz peygamber evetken kişinin üzge bu risaletin ibaret bu vazifeni yetkizişki talladık. Ve biz bularını tüptüz doğru yolga başladık. Ki inanışında egri buğru bulmagan tüz yolga başladık. O olsumu Allah Teala'nı bir de bitkat kılış ve Allah Subhanahu Teala'nı hiç kandak okşuş hemten şirkten pak de bitkat kılış. ذلك الهدى هو توفيق الله الذي يوفق به من يشاء من عباده ولو أن هؤلاء الأنبياء أشركوا بالله على سبيل الفرض والتقدير لبطل عملهم لأن الله تعالى لا يقبل مع الشرك عملا. Şu olsa hidayet Allah'ın tevfiki.
ki Allah bendilerden halığın kişini hakkı başlap, hakka toğurlap, udullaştırıp koydu. Eğer bu peygamberle Allah'a tahmin yoluq binaen, parazen, bula Allah şirk keltüseydi, elbette ularının kılan yaxşı emellerinin hemmisi boş ketken bolattı. Çünkü Allah Teala şirk ile hiç kandah bir emelini kabul kılmaydı. Ulaikel enbiya'ullezine en'amna aleyhim bil hidayeti ve nubuvve humullezine ateynahumul kitabe kesuhufi İbrahim ve Tevrati Musa ve Zeburi Davud ve İncili İsa ve ateynahum fehme hazil kutubi واخترناهم لإبلاغ وحينا فإن يجحد أيها الرسول بآيات هذا القرآن الكفار من قومك فقد وكلنا بها قوما آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة ليسوا بها بكافرين بل مؤمنون بها عاملون بما تدل عليه. Şu hidayet ve nübüvvetle biz ulağa nimet atakan şu peygamberle ula olsa biz ulağa kitaplarını verdik. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın suhufları okşaş, bir qancha Allah Taala tarafından nazil qilgan bir necha varaqchilar o'xshash, Musa alayhissalom nazil qilgan Tavratga o'xshash, Davud alayhissalomga nazil qilgan Zaburga o'xshash, Isa alayhissalomga nazil qilgan Injilga o'xshash. Va ularga bu kitoblarni tushunish quvvat ato qildik. Fahm ato qildik. Biz ularni bizning vahiyimizni yetkazishga tanladik. Ey payg'ambar, Muşu Kur'an-ı Kerim'nin ayetiga sizning qavmingning ichidan kafirlar agar buningga tuzkorlik qilib, buningga jo'tlik qilib, buni tansa, biz bu oyatga yana bir qavmni vakil qilamiz. Ya'ni muhacir ansarlarni va bularga agashadiganlarni ta qiyomat qadar. Bular hargiz kafir o'g'ich emas, balkim ular u oyatga iymon keltiruvchilardir. U oyat ening başlagan narsaga amal qiluvchilardir. Ulaikel enbiya'ul mazkuruna humullezine vaffaqahumullahu Teala lidinihil haqqi. Fettabi hudahum eyyuhar rasulu vasluk sebilahum. قل للمشركين لا أطلب منكم على تبليغ الإسلام عوضا من الدنيا إن أجري إلا على الله وما الإسلام إلا دعوة جميع الناس إلى الطريق المستقيم وتذكير لكم ولكل من كان مثلكم ممن هو مقيم على باطل لعلكم تتذكرون به ما ينفعكم. Yuqorida tilga ilingan payg'ambarlar olsa, Allah subhanahu va taolo o'zining haq diniga udullaştırgan, unuga to'g'irlab qo'ygan mushu payg'ambarlardir. Payg'ambarlarning hidoyatiga erishgan payg'ambar alayhissalatu vassalam. Ashlarning manga yo'lida mang'in. Müşrikler için deyin ki sizlerden İslamiyetini sizlerge yetkizgen kartta dünyadan sizlerge işkandak sizlerden menço bir onunla bedel talep kılmayım ben. Menin bu işim fakat menin şakkım fakatla Allah'a. Emes İslam, lekin insanların hemmisini tüp-tüz ravurus dağdam yolga çakırıştır. Ve sizlarni ve sizlarning o'qishingizga ve sizlar uchun bir eslatmadir.
va sizga o'xshagan kishilarning har bir hammasi uchun bu bir eslatmadir bu. Nima? Islomimiz. Mimmen huve muqimun alel batili. O sizlarga o'xshagan kishilar kimdan dedi bir kishiniki u olsa muqim edi botil ustida muqim bo'lgan sizlarga o'xshash shundoq mush kishilarning o'zgacha eslatmadir. Va tazkirul lakum va li kulli man kana mislakum. Sizlarga o'xshash odam, ammo bu siyoqi odam. Mushunga o'xshash ular chunki botil ustida bo'lgan. Mundaqlar uchun nima bu islomiyat eslatmadir. Umidki la'allakum tatazakkaruna bihi ma yanfa'ukum. Sizlarga foydali bo'lgan narsalar bilan bir pand nasihat, va'z va qabul qilib qolgaysizlar. Xo'sh, bu oyat karimida bidulm الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Ma yeni bir morfologiya alaqadar bir gaplar chiqib qoldi. Agar labisa yalbasu olsa kiyganmanda. Labisa yalbasu. Yalbasunahum siyabi sundusin khudru ve istabraq. Muttakina fiha alal araik degan bir oyat var. Sura insonda mı qandaq yalbasuna deb. Agar undaq olsa kiyganmanda. Agar labasa yelbis olsa asustun qilayotgan, naqa aralashtirayotgan, irman-chirman qilayotgan. Labisa yelbasu kiyganmanda. Labasa yelbisu aralashtirayotgan manda. Managa bir diqqat qilish bir masala bo'ldi. Bir dulm shirk demakda. Shirk. Rivoyatlar qaraganda oyat karim tushgan chaqda mushu oyatdan payg'ambar sahobalarga oyat qo'yib ketdi. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bidulmin. O'zining iymonini zulmga aralashtirayotmaganlar deganligin nayti ulayka lahumul amnu. Zulmga aralashtirib qo'ymasa degan mushshat bağlanğandan keyin hem insan bo'lgandan keyin azır köptür zulümden hali bo'lmaydi qisman ahvol bo'lib qoladi. Yo'q degandimi nadir. Bunu ondan qochib qutulish bo'lmasa diqqat qilmasa bu zulüm bo'lib qolgan ahvol. Sahabe kiram bilan ayt qo'rqqanda shundan ular deganda qaysimiz o'z nafsiga zulm qilmagan bo'lg'iydi. Qaysimiz bundan xoli bo'la olamiz? Degandek qilib nayt qo'rqinch besep ularni. Qanday Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi, yo'q. Bu mazmun bu mazmuni bu oyat bu sil tushungandek sil gumongandek emas. Chuqum ular Luqman Hakim o'zining o'g'li degandek. Nim degan? Luqman Hakim o'zining o'g'liga ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Şirk degan nayt ey kuyimchan o'g'lim Alloh shirk keltirmagan. Chuqum shirk degan nayt eg'ir cho'ng zulm degan. Endi demakchi shirkni zulm deb tafsir qilgan. Bu yerdagi zulmdan maqsad shirk demakchi. O'zining iymoniga shirkni aralashtirib qo'ymasa demakchi deganda. Xo'sh. Bu yerda ووهبنا له إسحاق ويعقوب. Bu nimaga İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a İshak bilan Yaqubni hiba qildik dedi. Nima uchun deganda İbrahim Aleyhisselatü Vesselam o'zining qavmini tashlab inni zahibun ila robbi degan bir oyat bor. Men Robbim taraf ketaman deb shu nimani tashlab mağan chaqirdi. Ama shu qavmidan Allah subhanahu wa taala bu ikki farzandini nim qilgan, taviz qilib bergan, mandaq degan ba'zi nimalar bor ekan.
kavmedin taviz qilib bergan deb. Bunu İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın balısı, oğlu Yakup Aleyhisselam mesela. Ve Eyyuba ve Yusuf'a bu ikisinden bir keltirişi nima uchun deganda bu ikkalasi imtihan, sınak ve iptilada bir-biridan qilishqisiz nemini nurg'un xopiliq, nurg'un imtihonlarni ko'rgan, nurg'un sinaq duch kelgan. Ayyub alayhissalom shundoq, Yusuf alayhissalom shundoq. Ve Musa ve Harun bu bir ekilişi, ikisi bir ekilişi, bu ikisi kırındaş boğaçka bir. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyasa bu dört peygamberin bir ekilişi neymi için bu zühdüde, kattık terk dünyalıkta. Dünyadan asasen yürüyüş digendek hemmisi bula. Ortak boğaçka bu tötünü Allah subhanahu wa ta'ala bir ekegen. Hoş, bugünkü dersimiz ya gazap dersimiz başlayan kifayelimiz. Dersimiz devam 2 saat oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.